ki akasente kurenga wakora kandi tuwa expecting amusente ari umuntu akuza kugera ki kubisa turahamwe abo kuba waba utakoze wana shi inirwaro no byakubarye byabusha umukazi wa muteko kumunondo yakapiki bakamutwara kumucheki wana na government neza kurondeza boda ebintu birimo amarwariro enguto amashanyarazi amizi hamwe n'ebindi niyo Honorable Kateshumba ayanjurira abantu aha mukoro ubwiire guri mu makaje omuri Kabohe Central Division omuri Sheema Municipality. Frederick Kasikuru omwe ombebembezi nagira ngo umwe omubizibu byo mu nyishenjero yagira ngo bizibire entunguka ebirimu okwanyigira omubembezi aringi tugira politics za cyana bo umuntu no shangana atahanagamba akwatiri no nebyo bururu na munonga hari member wa parliament wabako kono wabaye no omugashwa mani ecyakandi tunga basigaze ninga shi abashije ninga shi n'abacyara bitu icyo kintu ninshumira munonga nko mwibembezi omwe ombakugube byo bwebembezi kandi lecturer ahari Ankole Western University nawe yashobora kandi yatera tochi habintu ebayanjura aho yagira ngo abandi bebembezi begere hari Honorable Dickson Kateshumba abakozi abarabi batahindwire ahantu korre na munonga omukandoringa ubuzaro buri hagati ya government na projects zayo kuzakurikiza gukoragana nabo konka ekipa kukikorage ni mbashaba abeshengereze mutereze information Gashakwa Gerard Tugume, our Sky Television.